Ovamo, prijatelji, neviđena parada talenata, 15 senzacionalnih tačaka, 15 pažljivo pripremljenih scena. Izvinite me. Mađioničari, čuveni svetski žongleri, neustrašivi Baža i njegov senzacionalni skok. Neustrašivi Baža! Bravo, momče! Skloni se, sinku, smetaš mi. Gospodo, 15 senzacionalnih tačaka za 15 centi. Daj mi kartu, čitamo gomilu karata. Daj. Nek nastupi neustrašivi Baža, nek počne program. Ajde, ne zadržavajte, nek izađe neustrašivi. A sad, dame i gospodo, dozvolite da usmerim vašu pažnju na skakonicu koja se uzdiže 15 metara nad pozornicom. S ove vrtoglave visine neustrašivi Baža, najsmeliji skakač na svetu, izvešće svoj opasni skok u vedro puno vode. A sada, dame i gospodo, oprostite. Telegram. Ne mogu doći zbog nevremena, stop. Stižem sutra, neustrašivi Baža. Mir i tišina, molim. Dame i gospodo, nažalost, neustrašivi Baža je sprečen da dođe i izvede svoj čuveni skok. Šta? Platio sam 50 centi da vidim skok sa skakaonice i mogli su ga vidjeti. Vidiš, prijatelju, momak ne može... Pa neko će morati da skoči i to ćeš biti ti. Ja? Neizvodljivo da su, znaš, plašim se visine. Dobijem vrtoglavicu, sam se naježim. I ovo jutro budi me, taj osjećaj samo